القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya habib Allah ya habib al-qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya habib Allah ya Rasulullah ya habib Halo teman-teman semua, like and subscribe video kita ya. Follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye. Rasulullah ya Rasulullah Senang tak
sambil naga cahaya indah, baru terasa cinta timur lang dada. Sungguh bahagia indah rasa, dajut pelukan sabili besar dan nyata. Nikmat cintanya luar biasa, sang donyanya tanya berdua. Senang tak hati ulun uronya, sang lagi lam lupa indah kadlun rasa. Sejak yo awal kata galon harap, analun terjalan cinta lun tak sambung. Sungguh bahagia indah rasa, dajut pelukan sabili besarkan kata. Nikmat cintanya luar biasa, sang donyanya tanya berdua. Nikmat cintanya luar biasa, sang donyanya tanya berdua. Mencintaimu aku tulus, memilikimu aku tulus, mendampingimu aku tulus, tulus niat ibadah pada Allah semata. Susah senangmu aku sabar, suka dukamu aku ada, selama dirimu setia dan beriman padanya, pada Allah semata.
saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Jika sang waktu bisa kita hentikan,